Ndagusuje mwa ikaze ni mu makuru yacu ya mbere ya none ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 ni amakuru atandukanye tugiye kugarukaho. Amakuru yacu araza kwibanda cyane hano mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi hirya no hino hatandukanye, ariko cyane cyane ibyo bihugu bibiri. Amwe mu makuru agezweho kandi akomeye muri aka kanya mu karere ka Gisagara, umugabo n'umugore batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu bakamuta mu musarane. Ndaza kukubwira n'ibindi byinshi bitandukanye biri kugenda bivugwa muri aya masaha. Bimwe mu bigezweho birimo ibyuko Ingabire Victoire Umuhoza yasabye urukiko kumurekura kuko iminsi 30 y'agateganyo yararangiye. Aya makuru yose turaza kuba tuyagarukaho, hanyuma kandi turaza kuvuga byose biri kugenda bivugwa muri aka kanya, by'umwihariko muri politike ya hano. Hanyuma kandi turaza kukwinjiza no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu birakomeye mw'abantu mwe, intambara yakomeje gufata indi ntera muri Goma, ni mu mujyi wa Goma wegereye akarere ka Rubavu ndetse n'utundi turere tumwe na tumwe tw'u Rwanda. Uyu mujyi wa Goma rw'intambara ikomeje kuba intambara. FARDC na M23 urugamba rwabaye urugamba, ni mu gihe kandi muri Uvira naho M23 ni muri Kivu y'Amajyepfo iri kugerageza ibishoboka byose kugira ngo yigarurire uyu mujyi wose, cyane ko n'ubundi ibice bimwe na bimwe by'inyengero n'ukwanga ibikikije Uvira, ibi bice bifitwe na M23 ikabishaka no gufata uyu mujyi wa kabiri uri muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi ukomeye munini muri Kivu y'Amajyepfo. Nibyo guhanga amaso, turaza kukubwira uko bimeze aka kanya muri mu rugamba, uko byifashe nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma mubwire n'andi makuru agiye atandukanye cyane agezweho. Hanyuma ngujyane muri Nigeria, aho ingabo za Nigeria zabohoye abantu 76 bari barashimuswe. Mu gihe kandi ndaza kukujyana ku yindi nkuru ivuga ko umugore w'imyaka 32 yakize virusi itera sida. Ibi byose turaza kuba tubiganiraho, turebere hamwe ibigezweho muri aka kanya, aho muri Israeli bari mu myigaragambyo isaba leta kumvikana na Hamas. Aya makuru yose turaza kuyarebera hamwe, hanyuma kandi tuze kubirambura. Wakanze subscribe niba ukunda amakuru yacu, kubera ko nibwo buryo bwiza bwo kuzajya ubona amamenyesha mu gihe cyose dutambukije inkuru. Munyemerere tudatinze duhatangirire kuri iyi nkuru ivuga ko mu karere ka Gisagara umugabo n'umugore we batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu bakamuta mu musarane. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gisagara yatangaje ko yataye muri yombi umuryango w'umugore w'imyaka 35 n'umugabo we w'imyaka 42 bakekwaho urupfu rw'umusore wari mu kigero cy'imyaka 27 wabuze muri 2021, nyuma hakaboneka umurambo mu bwiherero bwabo bari barasibye bikekwa ko aribo bamutayemo. Ni amakuru yamenyekanye kuri wa 26 Kanama 2027, ni ku munsi w'ejo nyine mu masaha ya saa 5 z'amanywa mu mudugudu wa Kavumu, akagari ka Duani, umurenge wa Kibirizi ho mu karere ka Gisagara, ubwo ku bufatanye n'abaturage n'inzego z'ibanze, polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bataga muri yombi uwo mugore n'umugabo we nyuma yo gukekwaho urupfu rw'uwari umukozi wabo bahimbaga bicece, abandi bakamwita nyinya wari warabuze. Polisi ivuga ko mu iperereza ry'ibanze ryakozwe bivuga ko ubwo hari mu kwezi k'Ugushyingo 2021 uyu muryango wahaye akazi umuntu ko kuba bararira aho bari bataze inzoga maze bucya yapfuye. Aba ngo aho gutanga amakuru ku nzego z'ubuyobozi, ahubwo umurambo wa nyakwigendera bawutaye mu bwiherero bahita babusiba, ariko abashinjwa bo nibemera ko aribo bamwishe nubwo batanasobanura irengero rye nyuma yo kubura. Polisi ikomeza ivuga ko ubwo abaturage batangaga amakuru rero bacukuye ubwiherero kuko basangagamo ibice by'umubiri w'umuntu ariko warangiritse. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye igihe ko uyu mugabo n'umugore bombi bahise batabwa muri yombi kugira ngo basobanire iby'uyu muntu wasanzwe mu musarani wabo. Ati uyu murambo wabonetse warangiritse kubera ko yapfuye muri 2021, ubu hagiyeyo itsinda ryo gushakisha aho akomoka kuko amakuru
makuru avuga ko yari uwo muri Huye mu murenge wa Ruhashya kugira ngo umuryango we wemeze niba warabuze umuntu ndetse n'iperereza ryatangiye ngo hamenyekane ukuri kuzuye ku rupfu. CIP Kamanzi yakomeje agaya abakishora mu bikorwa bibi nk'ibi byo guhishira impfu z'abantu, avuga ko ari ibintu bigayitse bishinyagurira ikiremwa muntu. Ati nk'aba nubwo baba batarabigizemo uruhare bagombaga kuba baratanze amakuru ku gihe uko byagenda kose. Gufata icyemezo nk'icyo kigayitse cyo guta umuntu utari uwabo batazi bakajya kumujugunya mu bwiherero n'ubwicanyi burimo no gushinyagura. Kugeza ubu abakekwaho iki gikorwa bafungiye kuri police station ya Ndora mu karere ka Gisagara. Munyemerere dukomereze aya makuru kuri iyi nkuru ya Madame Ingabire Victoire. Uyu nguyu akaba yasabye urukiko kumurekura kuko iminsi 30 y'agateganyo ye ikaba yararangiye. Ingabire Victoire umuhoza wiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kumurekura kuko iminsi 30 y'agateganyo yari yarategetswe yarangiye. Ingabire Victoire umuhoza yatanze ikirego avuga ko iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo yakatiwe yarangiye akagumishwa muri gereza kandi ubushinjacyaha butarasabye ko iyo minsi yongerwa cyangwa ngo bumuregere urukiko ruzamuburanisha mu mize. Icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo cyasomwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kwa 18 Nyakanga 2025. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko ikirego cya Ingabire kidafite ishingiro kuko bwaregeye urukiko ruzaburanisha mu mizi urubanza rwa Ingabire kandi ko byakorewe ku gihe. Mu rubanza rwabaye kuwa 26 Kanama 2025 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, Ingabire Victoire umuhoza wari wambaye impuzankano y'abantu bafunzwe yari kumwe n'abanyamategeko Gatera Gashabana. Ni umunyamategeko we Metere Gatera Gashabana watanze ikirego yavuze ko asanga uwo yunganira afunzwe binyuranyije n'amategeko. Yavuze ko iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo yarangiranye na tariki ya 17 Kanama 2025 yerekanye ko umukiriya we yagumishijwe muri gereza nyamara nta busabe bwo kongera iki gifungo ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko kandi bukaba bwari butaramuregera urukiko ngo aburanishwe mu mizi. Kuri we ngo kuba ibyo bitarakozwe hagombaga gukurikiraho irekurwa rya Ingabire nta kindi kibaye. Abahagarariye ubushinjacyaha bo basanga Gashabana yigiza nkana ngo kuko umunsi wa 30 wuzuye ari ku cyumweru kandi nta mirimo ya leta ikorwa mu minsi yagenewe ikiruhuko, ubwo ni muri weekend nyine. Bavuga ko batanze ikirego bukeye bwaho kuko babyemererwa n'itegeko, bakavuga ko iki kirego cya Ingabire gikwiriye guteshwa agaciro. Uruhande rwa Ingabire rwo rwagaragaje ko ifungwa ry'agateganyo ari icyemezo gifatwa mu buryo budasanzwe ko iminsi yategetswe iki gifungo igomba kubarwa hatitawe ku minsi yaba y'akazi cyangwa se iy'ikiruhuko. Ingabire yongeye kubwira urukiko ko yifuza gukurikiranwa adafunze ku mpamvu afite agategekwa ibyo agomba kubahiriza. Ingabire yavuze ko afite umugabo urwaye cyane kandi ko yagombye kuba hafi ye, gusa ngo inshuro nyinshi yagerageje gusaba uruhushya rwo kuva mu gihugu ngo ajye kumureba ntiyabyemerewe. Yemeje ko icyaba cyiza ari uko yamurwaza amuri hafi, ariko mu gihe bitemewe nibura agahabwa uburenganzira bwo kumukurikiranira kuri telefone. Akurikiranweho icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Ingabire kandi akurikiranweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Icyemezo cy'urukiko kizasomwa kuwa 28 Kanama 2025 ni ku munsi w'ejo. Aya makuru tuherekeje mu karere ka Musanze aho umugabo akekwaho kwica umugore we. Mu kagari ka Bikara mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze umugabo arakekwaho kwica umugore
nubwo bamwe bavugaga ko ari we ariko ubundi ngo ntabwo ari umugore we, yemeye ko yamwishe amuziza ko yamwibye smartphone. Mu ijoro ryo kwa 25 Kanama 2025 ahagana saa 2 z'ijoro nibwo umurambo wa nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 30 wasanzwe mu isantere ya Kinkware ku rubibi rwa Nyabihu na Musanze. Ukekwaho gukora iki cyaha ni umugabo w'imyaka 41 ukomoka mu karere ka Gakenke umurenge wa Rusasa, uvuga ko yamuhoye ko yari yamwibye telefone ya smartphone. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Inyasi Ngirabakunzi yabwiye Umuseke ko ukekaho kwica uyu mugore yashyikirijwe RIB kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse. Yagize ati ukekaho gukora icyaha yafashwe ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha. Uyu kandi yasabye abanyarwanda kwirinda ibikorwa n'imyitwarire ishobora kubashora mu byaha, abasaba kubahiriza amategeko ahana abanyabyaha. Umurambo wa nyakwigendera ukaba woherejwe ku bitaro gukorerwa isuzuma mbere yo kuwushyingura. Ni mu gihe kandi umusore na se bakurikiranweho gusambanya abana babasimburanaho. Ni mu karere ka Nyanza aho urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwategetse ko umusore na papa we umubyara bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya abana babiri b'abakobwa babasimburanaho, bafunzwe by'agateganyo iminsi 30. Haburanwaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza. Umusore uregwa muri uru rubanza yitwa Tuyishime afite imyaka 25, naho se umubyara yitwa Karaveri ni umusaza w'imyaka 66. Bahuriye ku cyaha cyo gusambanya abana babasimburanyaho. Bikekwa ko ari cyaha cyabereye mu mudugudu wa Gakenyeri ya mbere, Gakenyeri A mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Abo bana bivugwa ko basambanyijwe, umwe afite imyaka 17 naho undi akagira imyaka 16. Ubushinjacyaha buvuga ko bari abana bagiye kwa Karaveri kumwaka akazi ko gucuruza amandazi aho afite akabari ndetse niho yabanaga n'umusore we. Bari abana b'abakobwa ngo kumanwa bajyaga gucuruza amandazi ahantu hatandukanye, bataha aho Karaveri yari yarabahaye inzu yo kubamo. Uwo mugabo n'umuhungu we bakarara babasambanya babasimburanaho. Uhagarariye ubushinjacyaha ati iyo abana bangaga ko babasambanya babakangishaga icyuma bakababwira ko nibabyanga babica. Uhagarariye ubushinjacyaha akomeza agira ati nyakubahwa Presidente w'iburanisha, Karaveri we yongeragaho kubacuruza ku bagabo bakaba ari we bishyura aba bana bagira ngo barayamwishyuje akababeshya ko azayabaha yagwiriye. Ubushinjacyaha buvuga ko aba bana basambanyijwe mu ijoro mu majoro 6 yikurikiranya. Ibimenyetso umushinjacyaha ashingiraho ni imvugo z'abatangabuhamya. Umuseke dukesha inkuru yavuze ko yavuganye n'abatangabuhamya ko ari nk'umutangabuhamya uvuga ko ari umukozi wo kwa Karaveri nawe w'umukobwa ariko acuruza mu kabari. Yavuze ko Karaveri yahaye bari abana b'abakobwa icyumba kimwe akaba ariho basambanira, ari naho abaregwa barimo Karaveri n'umuhungu we babasambanyirizaga cyangwa bakabajyana mu rugo aho batuye. Ubushinjacyaha busaba urukiko ko mu gihe bugikora iperereza ndetse hari inyandiko igaragaza ko hafashwe vaginal swabs ku bana zizapimwamo DNA ko Karaveri n'umuhungu we baba bafunzwe by'agateganyo iminsi 30 bitewe n'uburemere bw'icyaha baregwa. Muzehe Karaveri n'umuhungu we Tuyishime baburanye bahakana icyaha baregwa, bavuga ko byakozwe byose ari akagambane. Metere Mayimana Jean Paul Mungura Creva n'umuhungu we yavuze ko umuntu ucuruza akabari akanacuruza abana kugeza aho bimenyekana ko anasambanya bitashoboka kuko yahita atamazwa. Metere Mayimana Jean Paul yavuze ko bidashoboka ko umusaza yasambanya umwana noneho akiyongeraho ko anasimburanaho n'umuhungu we muri ubwo busambanyi kandi ibyo byose byabaga nijoro, bivuze ko baba bari mu cyumba kimwe. Metere Mayimana Jean Paul ati ayo mahano niyabayeho, ibyabaye byose ni akagambane k'aba bana n'abatangabuhamya, imvugo zabo nizihabwe agaciro. Ibi byose nibyo turaza kugarukaho, ni n'inkuru turaza kuba tugarukaho mu buryo burambuye, ni inkuru turaza gukurikirana ku buryo mu makuru yacu ari buze gutambuka turaza kuba tugaruka ku majwi ndetse n'ibyo abatangabuhamya benshi bagiye batandukanye bagiye batangaza muri uru rubanza. Ni inkuru turaza gukurikirana tukaza kukubwira ibyayo neza.
Aya makuru tuyakomereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu muri Uvira, FARDC na Wazalendo barwaniye kugenzura umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, hapfa benshi. Amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuwa kabiri tariki 26 Kanama wiriwemo imirwano y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo basanzwe bazifasha ku rugamba. Kuva umutwe wa M23 wigarurira imijyi ya Goma na Bukavu hagati ya Mutarama na Gashyantare uyu mwaka, Uvira yahise hinduka indiri y'abasirikare benshi na Wazalendo zayihungiyemo. Nta minsi ibiri ikunze gutambuka muri Uvira hatumvikanye kurasana kwa FARDC ndetse na Wazalendo bakunze gusubiranamo kenshi. Amakuru avuga ko imirwano yo kuwa kabiri yatangiye mu masaha 5 z'amanywa, impande zombi zongera kwisubukura mu masaha y'umugoroba. Ni imirwano yabereye mu gace ka Kavimvira ahari umupaka uza Kongo ndetse n'u Burundi, ndetse yewe n'agace ka Rugenge. Bivugwa ko Wazalendo zimaze igihe zishinja FARDC kuba yarananiwe gucunga Uvira, ari nazo zatangije iriya mirwano ubwo zageragezaga kwirukana ingabo za leta ku mupaka ngo abe arizo zijya kuwucunga. Zimwe mu byo Wazalendo zitishimira ni uburyo guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta Jean-Jacques Purusi buri munsi aza ku kazi aturutse mu Burundi. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano avuga ko kugeza saa 9 z'umugoroba abantu 8 barimo umusirikare umwe wa Wazalendo 7 aribo baguye mu mirwano yabaye ejo, abandi benshi barakomereka. Andi makuru avuga ko muri iyo mirwano hari n'abasivili baba barapfuye. Nyuma y'imirwano abayitangije ngo bahise batabwa muri yombi ndetse hanaba inama igitaraganya yahuje guverineri Purus, abayobozi b'igisirikare, abasosiyete civile, Wazalendo n'abandi batandukanye. FARDC n'abayifasha ku rugamba bakomeje kurwanira bya hato na hato muri Uvira mu gihe uduce tw'ingenzi tuyizengurutse uyu mujyi tugenzurwa n'umutwe wa M23. Isaha n'isaha ushobora kugaba ibitero byo kuwigarurira. Amakuru aturuka muri biriya bice aremeza ko M23 iri kwitegura bikomeye cyane kugaba ibitero bikomeye muri Uvira kugira ngo inigarurire kino gice. Ni umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byaba bisobanuye ko M23 imaze kwigarurira imijyi 3 y'ingenzi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mijyi irimo Goma, Bukavu ndetse na Uvira nyine iyo muri Kivu y'Amajyepfo. Goma yo niyo muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi tukivuga gato kuri Goma, ku munsi w'ejo naho ngo hiriwe amasasu ndetse by'umwihariko no kuwa mbere mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku munsi w'ejo hiriwe amasasu akomeye cyane ku buryo abaturage bamwe na bamwe bamaze no kuba bahunga berekeza mu mujyi wa Goma rwagati. Hari n'ibivugwa ko hari ababa begereye hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo, aho bavuga bati isaha n'isaha hagize ikiba twahita twirukanyira mu Rwanda. Ibyo byose rero ni biri kugenda bivugwa nyuma y'uko mu nkengero za Goma hari kuberamo imirwano igamije kugira ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo yewe ni nabandi babafasha kurwana bisuganye kugira ngo babone uko batera M23. M23 ibingibi imaze igihe ibitangaza ivuga ko ingabo za leta zikomeje kwisuganya ngo zitere M23 ndetse rimwe na rimwe zikanabikora. M23 igasaba imiryango mpuzamahanga guhaguruka bagatabara kuko ibitari ibyo M23 irongera itangire urugamba. M23 yatangaje ko ititeguye kongera guhagarara mu gihe cyose FARDC yakongera kuyigabaho ibitero, dore ko bavuga ko FARDC ikomeje kubashotora. Ibi byose rero akaba ari biri kugenda bigarukwaho ndetse bamwe bakavuga ko iyi ntambara itari buze guhagarara mu buryo bworoshye, ku buryo rwose abantu bavuga bati abanyekongo nibakenyere bakomeze barwane. Ubwo rero muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare bashinjwa kugerageza guhirika Tshisekedi basabiwe imyaka 15 y'igifungo. Kuri uyu wa mbere itariki ya 25 Kanama umushinjacyaha yasabiye ibihano bikomeye abayobozi bakuru b'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC baregwa kuba barateguye umugambi wo gushaka guhirika
ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu iburanisha ry'urukiko rukuru rwa gisirikare ryabereye mu ruhame muri gereza ya Ndoro, umushinjacyaha wa gisirikare yasabye imyaka 15 y'igifungo no kwirukanwa kuri ba ofisiye barindwi barimo Brigadier General Erikson Bakati, Lieutenant Colonel Gervais Maraji na ba Major Paruku Jean-Marie Kasereka, Philippe Mamboro ndetse na Lieutenant Kakure na David Rusenge. Ubushinjacyaha bwasabiye igifungo kigabanyije cy'imyaka 3 ba Colonel Andre Jean Nyenze ndetse na Alphonse Kasereka kubera ko bafashije ubutabera nk'uko inkuru ya Radio Okapi ibivuga. Icyakora ubushinjacyaha bwasabye ko abandi baregwa bagirwa abere, bavugwa ko ibyo baregwa bidafite ibimenyetso bihagije. Ibi birego byatangiye muri Mata ubwo abasirikare bakuru 40 bafatirwagaho amashusho muri hoteli iherereye Bandarungwa ikinshasa batangaza ko ubutegetsi buriho bwarangiye kandi batangaza ko ubutegetsi bwafashwe. Iyi video yakwirakwijwe cyane yatumye bafatwa kandi batangira gukurikiranwa n'ubutabera. Nuko nsoje amakuru yanjye, ngushimirewe cyane wowe twabanye muri aya makuru, nkurarikire kongera gukurikira andi makuru araza kubagezwe mu masaha ari imbere hano ku Makuru TV. Nshimire wowe wakanze subscribe, hanyuma umunsi mwiza.